Halo, ni kuri ribu. Nje ndi Nsabi. None kuri ibi bintu bijanye no kuba abantu batujuje imyaka. Nanje sheri wanje ntaho yujuje imyaka. None narindi kugira nta kuntu mwaduha uruhusa twebwe tukazaja turaza kubikorera aho ngaho. Turashaure kubusonge ndatura mwese kandi nese waje gutura Imana ibibazo nta nituruzanye gutura se n'itegeko kandi wasanga wanze guturukaza kuyagura mu bukingirizo ariko n'ubushake bwanjye nanjye n'ubushake bwanjye kuguturisha kunese cyangwa inama. Kristo muvandimwe ndagomba iyi myenda uramamanga muratinda reka nje kwiteza hanze mugomba gushaka amatura y'ikirizi. Umva mu make muri iyi myenda ukomeze ugende uyigurishanye n'iyi niyanjye yabuze uyigura. Sisi umuntu muri kurwana se muri gupiki tonto hi oya ntacyo ndagiye se ubundi hano mu Rwanda muri bangahe ndahibona nakarahibona nako turahaba abana nkande rero n'umugore n'umugabo ngo mubana nk'iki nako nk'abagore bateganya kubona abagabo vuba. Reka ni sister wanje ariko ni gishega reka nuko yakoze ubuzunguza igihe kinini niyo mpamvu amaguru yangana gutya. Isezerano
sezeranya 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 isezerano wembe tugiranye nanumuteze kuri se